Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mawyongrim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. The next-gen Tata Tiago. Dual-tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, bakiway. Tek kum ki kaliram, hagador ke bejam, tak sao point rewlak. Just wow. Kakasi student union kala berngam pencuri kerja ki lada kesorkar kala mutulab balik kuman yang kesanteli ke majing doa kiwa kini keseng kala bu akhmat kesorkar ke KSU kala pelong le kerja lang palba kala yang kecakap pedeng jong kejala ban pencai palba yang majing doa ban minta kesengi kekat arteri unai lar aja apun rio kerja lang kala long ha sning riboy district kesanteli kimat kiba ke KSU ke dawa nak kesorkar Kilang ban pendam dok mardo ya ke public hearing ke Shri Simen ha East Giant Hills District ban sospon kam Shipor ya UDC ban SP ke East Giant Hills District ban toket mardo ya ke officer ke MSPCB ban penterekam no ya ke MRSSA Arja Khan Rio ban penurlong ya ke jing penkelai ya ke Meghalaya Identification Registration Safety and Security of Migrant Workers Act Arja Arpo ban penbay ya gerukom tungkam hanigrims kumbala kular kanang banora ya gerukom tungkam kabakhoy basuba ha MPSC bat DSC bat kuntubru ban pendu pendam sisendan ya kejing tungu ke sarkar India ban klong ya uranium ha South West Khas Hills District ha kejing alang meminta kesingi ha umsning lasaki da kejing lang usamla penkimen sanmit Vice President ke KSU sengkeme usamla Eric Nokendri Sports Secretary Ferdinand Kharkamni President KSU North Khas Hills District Unit usamla James Hitler Maupnyang General Secretary KSU North Khas Hills District Unit uba Rocky Shalau Chairman ke umsning Town Dorbar lembat kiwe Hilai lembak kilat patai kubur di social media jadi giski bakalat don kajik kiwen hakaman siem berkedonut jom ki parado ki prasnam ya kajik lihat don bor sama nika sorkar kata kerteng kaba baro ia keren haki yau ki hat haki ye kisam haki snong ki thau kaba baro i social media gini giski kata kerteng ga bengi kadai ka Shri Simen ka kerteng ga bengi 4 juyos ngau menuru hakani kari kasih bayet ka jongi kawan kum sao banrat napang kata ka bamut pantiet lut yaki he sorkar ki jongi ya kabala thom da kabor ya ki parado prasnam ki badan hakate kathain ban kajaka ilai ban ila saki bagi social media ya kani ka Shri Simen kabawan hakadur jong roy kapar parari bayet kandian lesi don na preng jongi ki balang sadom ban kali kaya imo kata ka Shri Simen kabahado mentang gidang ya keren sa kibagi news bagi social media gidang ya keren bagi peni nagaski syagaski berbalai bagi KSU kami nagaski syagaski ban keren man persya ya gade ka Shri Simen parari baye kalay kata ka company jongki he saipan na barjala kabawan hantay hapo ilakan nongkli ha East Giant Hills District kabangut banti yung mausun pada nak ketika jaka ya kabakal ada banti nakiri ukwan shimet kibla diedo ya kajaka kumba arspa hekta ya kajaka hantai hayil ilaka nongkli hakani ka company bakal jutmu jokani ka company omtang banti yung liu mau hendrai bakat senaru ya kata karkhana permi dau bilat hakate kajaka dan kibayadaya kanika company kibong kejengwan jo kanika company galong ban yarap ni karoy kapar banai kam aijam ikikun samla haray lada kata ka company kabawan kabakam bakanai kam aijam batantay ya karoy kapar jong katay kadom magathan soksi banong bakam treapat pansngap yagi paiba kibakwa kan pansngaw yagay kabakidan halo hasua bakata ka company kan set up yaga factory ka jong ka kabaran hantay
Kipat ba kila saki natrai hakini gisngi bagi brai ki balada bro kala danteng ka public hearing ka bakiong ya ka bah kata kasin ladan ki khon samla nagi seng bhalang baper ki nongrap jongate ka dong bakathan bat ki pat ba ki la lenmi hakate ka public hearing kila penpau ga jin persya hakate kasin ka baninggong long balapoi tang kita ki ba persya ki officers jong kami hegele state pollution control board hadian kat tu kani ki penbanano bakate ka public hearing lak cancel no ya ka namar pam syamladon ki bakersyan don tang ki bapersya kalau kai ka basok sipat hadian bakilai bakani ka jintmu ka jongki bana shalanat pan penur long bet ya kani ka company bakal long do long snam ha kate kathan gelia sela na lendat bat ka jintmu ka jongki kalong badai ban penpoi bet tangi ki bakersyan kata kajinya sela kelarung tagi ofis sorkar kelarung ru ladang apa kela kadang ka khubor na syurum ban nasaneng kalam rum bat kalami ru nadu ka kamera jong chief minister bagi he sorkar lem kumta DC USP kinabnut ban khanglat khang lenti yaki patba bat yaki hot juga KSU bagi way pat kit hot sang halang bagi naik hakate ka jaka ladang dai bakami ka order lani ka hukum na ka office jong une ukledo jong ka sorkar ngam tharai andan banut banle kom mi ka tu ka kampean watanti pet pelen mensi mensai ya ka surok namar tiap pom dan banut bansi action iki namar badan rengkat uta uhedo jong ka sorkar ka jong ki laga dalam gumni balai mai kerteng bet ka sangma cement limited balai menteri dengan haka kerteng jongka Shri Cement Limited dieng yorem election leran yo syathan dieng ban peni si post nam mentah ladap mentah warjar arfun riau gani kaan kami ho arjar kan riau si post tuli kisnam kiat bat kisus sapai ar teli kisokar kilayan lai teli berkata ke sorkar bapas hawar jarkan beliau zakat no teli kisnam kum kajat beliau ini ya zakat no teli kita ki komiti bagi negi he sorkar kini syong ban perkat ban penkaan zakat no teli ki assembly sessions bagi syong kon gawe gaan ban yada igariru kala ban senah do mentah kecing dawa jong ka KSU yakian ban yada ya ka jat penriu kam daya bon kibong o ka KSU ka ka slang ka bisi ni ka jat penriu kam long kum ta ka KSU ka ka slang ka ba i ila ka jong ka jat penriu ka KSU ka ka slang ka ba i ka ba sumar ka ba ko ban yada ka jat penriu andrai ka ba ngidawa kian kamat ngidawa ban regulate ban yada ngidawa ban telakam Gidawa ya ka jingsyong sok ka jingsyong shan jok ipara ribayet ki jongi ikran da ka basay bagim persya ikiba wan da kalenti ka bagay gim persya ni priang soba iki Torres i priang soba iki genuine workers i priang soba iki genuine investors ki pawan ka ni ka jela ka jongi bagi persya yu borong beay so si banong kahajaka baka sorkar kan bu ya ta ka kherdop kau melakran lagi dalam masyarakat kau mengidap kau ke facilitation center kau kherdop kau benyau UAP way kau bendak pen register shano ulet balai wan sini kari kejongi syai ulet kanuski umsa kai kada usa bakum ter skosi kami na kasor jong kasorkar bata kami trekam jong ke kabinet hi barokaway ba kasorkar hajaka pan bentre kami katakaan kepala don pan adu arjakan riau pat kawai nagi kendon jong katakaan kolong pan priang kita ki kerdok ha kajo kajaka kepala mang priang ki kerdok kasorkar kalaya kumno kawan ra da kajaka bam ba priang sobha kita ki bawa na syabar da kajabam hantir ko umlem
Kani ka penbitar perkara gi insult ya ka jai penriu baro kawai. Ka sarkar kamut penek kiu jakai. Ka hendau thala. Ya kai ka bagi samla jo kari gidawa. Gidai ki gini ki ibangi ikum kasang yimla ban priang. Inget skamru bapi kiparan syang baye jang ni ka thanyum sting hi baro kawai. Pidan ni ka jo ka jing snow. Pidan ni ka jo ka jing kitli. Pidan ni ka jo ka jing angut. Paniada ikari ka baye ka jong ni. Habang inang keren buk sama jem samtang yong wat homesting oat ka ka yo ka balesi ikam jenjar bangi kita ki waipat ki jai memreu. Dai nak preng ka kom ka RTI ka baka seng ka file ma ka homesting circle. Cheese pa arsan tali kisnong ki badan hapo ka homesting constituency. Live nyau tang live nyau tali kisnong ki bampat dan kerteng bender ka electoral roll. Kata para snabayet, para ribayet, yidai ban snautu, banani syakmat, yimdai ban ailan, ikini kipayay. Dalor kat ni kelarong, briang sopada ke jakabam, rom kat sebamon, lek kat sebamon. Dalai serai kena kasih, uyat balan syarom saneng, syak thap klik, syak khot hajar ki kena kasih mat kapot. Kari kani kebapan snausi, bakapan bitar sikari ya kasang. Tip ba kani ka snom umsting kamtam ni ka yo ka don ya kinongwan nong thit nong pet kinongwan kinong di kidei ki try rilum lane ki parado ki persnam ki jungi ki badan haduk munta bat kidei jo ki parado persnam ki jungi bakim ainat ya ki breu ki banabar kinwan shong yo hangne hapo ka yo umsing ka joki kata ni ka jimut ki benkong bagiwan tulong ya de ka jilang mereka so hangne man percaya pi namar ni soto ya jing aipor khasaski namar kani ka jing aipor khasaski ka jungi lada ka sarkar jela kamskap ya ka ka jing ai jumut ka jungi nadu ki por menshwa hadu menta nasoba ki parado parsnam ka jungi kin ailam ka jing ya kershan yang ki kun ki hajar ki sipai jogari jog KSU mengiaki namar ni soto ba lada gi ong bagiyaki kaji ki jungi kanamkut lana pikin mau di khat knai spa prapunyo la pikin mau hak knai spa knai po knai pusan knai bupra ar hajar khalai ar hajar khanyo bat hadu menta meneru nilong kita kisipai ki belapun kre kisipai ju KSU banyak lada KSU sekibi kadawa yangi ki kisipai jong re ka jai mereu ko ba district ripoi ka jungi naso ban persau syapin kong ya kamat banin kong ya kata ka Sri Semen kabodon chate sipo ilaka nongkli bat himasu tengah kanam tan benta kendiat ru kata ka Sri Semen Limited kabadai ka factory jong ka dobelat kabadon kanono ka jikta hapo ka dong ka thebri boy ka jumi hanrei nga persau pat yepi iwei pa iwei lada iom balada phimla ban ong ba ka basniu kamdei ka basniu ngila atpoi hadu kata ka julong marau hadu ka bak hadu do nomor baling akan kumta ngala pipet lembah kilat pathai kubor penyui hangtei kata ka public hearing ka pelong hadai ka por prabaje mustaq ngampat jiosu ba kata ka Meghalaya State Pollution Control Board kan pelong ya kanono ka jelang ka public hearing hakapor prabaje mustaq pat ka pasoksi kolong haba kita kinong sakšnong jong kita kasnong ka ilaka nongkli pat ka himas tunga kilai pan panpau ya kania ka jutang majoki kila sakham namar ba kidei ki ba persya kita ki ba persya kanong bi kidei kinong snom kimdei kita ka saipan hedei kidei kinongrap kita ki nongrap kita ki sothu ba kita kandon lada iti ito motion ba kata ka cakaryang juki kinandon jakashu kata ka dei jikso kajugi haba giong ni kren ko ka them riboy le rakamdan kata ka jikta jong kata ka Sri Semen plan limited kemudian hangte hapo nokli pat himas tunga kelong ke ka mususi namar ka sajiapat hapo ka dong ka them riboy jungiru namar kinongrep kijongi gidon hadu 50% na kasispa balala pelong kung kita ki public hearing bansna ngan ai luksano ala kalong kung ne kawa kemudian hangi kisnai ka dam hakaba isan po report li kisnom kila bangam hapo takadam kadai ka jingdunong ya kinongrep kinongyang kijongi tara maso bakane ka public hearing
kadai kasih ke balak pelong ya ka kamdesu ke public hearing regla dei ka private hearing jong ka company ka penabar bat jong ka sarkar MDA2 ngapai ya ka Meghalaya State Pollution Control Board kamdesu control board helai dei ba control da mano namar bali ngong ba control da mano abang apet lemba gilat patai kubor namar imla badan mentalang stay ngayu lemba ka stat ka po Instagram ba mi iki kubor masenja ba ki noksong kimio bandrong namar ya sulok kilati dengan JSB tang hapo kasan ya pemenit mulai ba sembut menteri rampa ngane deputy chief minister ba preston tensong ulai hapo press baka public hearing kelayat pet ya nanti kata kadai ka jumut ka jong kata ka public hearing ka banga ong yapi kadai ka public kadai ka private hearing ka Meghalaya State Pollution Control Board kadai bala control da mano ka ban kinyo nong yala de shimet na shimet hoy ni sotu ba kadon ka jing percaya di por ba ka ilaka nong kli ba ka himas tu na kadon ka jia kri jaka kadon kita try jaka bumyo ka dor bobiang ki persosi KSU mereka KSU kam shim ya kata mereka shim ya kata ka jing syar pai ba ban punyo solang ya ka sur jong uba kersyam ba yo ba persyam ba kadon na kunjung masuk lengo ba kata ka jaka bagin check penloman ya kata ka jaka bagin ai ba miki da KFC lai jembam miki da kita ki biryani lai jembam miki da kita ki jembam ki barem hadu patata henry ngaso manai jumut boleh binwara ya kita ki jembam hoy kum simatang oi fi manai ki counter ki bandon nokte ki don ki counter jong ki police department bade ka anti infiltration gate bandon nokte popodi kila manra apo mling kadon jong ta ka labor department kadon jong ka tourism department bat kum ta ter henry kadon ru kata ka jaka ai bam ane jaka ka beret namenta ka jong ki kata ka ja baka ka simpor ya ki pendek ikut Islam henry lagi pet mendapat kata ka jaka ka temu maki kamnong kum semanta jongi bangi kwa bat mi ya kata ka entry point namar kum mengyong ka ILP isotu ngimbat klet adu menta ka Islam hari gaji ki namana namenta ka inline permit ninai ki na usdam nakapor nakapateng hari nya petigna apa ya kini ki ain ki ladon naduk usdam aja khandreu kum gane ka Meghalaya Resident Safety Security kanlong sisya ka batrekam kata ngap ko percaya pi hapo juga Meghalaya Resident Safety Security kata ka district task force ka benta jong ka darwasnong bat kata ka facilitation center lane ka entry point namta kini department of repair kilong ki ban ngin pikir ya ka jingrung jimi paling ikan ya kata ka jingrung jimi dal pikir mau shoman sedang collection na po asam pikir mau ka jitmu jong sarkar ka barim galong bet kumno ban wengno na ikikerteng lembaga SAR ya kibreu ki belong ki dubious water lane kita nong tebot ki belong artatin bat na ki paula kila pun wengi ta ki kerteng bat ngai tu penting na yapi ba kita ki kerteng ki mami yang ti por ki basha weng ki dei ki napo Bangladesh po ila ngi om ki Bangladeshi ka sarka ka jela ka jui ka don ye ka international border ka Bangladesh lane ki pe ki Bangladeshi ki beran po Assam ki mami nang te ka jaka ka masuk tam ki tip saya ikan bikin point kilit Nagaland kadon online permit kilit Manipur kilit kadon online permit kilit Arunachal kadon online permit kilit Mizoram kadon online permit kilit hapo Meghalaya kamdon kanono kajikang kila bunwan sobha wansa hangne kilong kumita nong tre kila bunwan banbamja po ingshija da isto pa kitrai ying lane kitrai nong shisnong ki kam pediak sobaya ki pla bun poiru hajaka jentia kabangi tia mangilu kata ade ka jingma kabangi bu kata ade ka jingma kabangi so bangi de ban peniono kamploi yang kini ki an ki bangi labu hapo khamat jong sarkar tam di kimat ki jinawa jungi kini pasanteli apa khadu nan poi habade bakane ka labor ane ka migration worker Kablaong kum ka Meghalaya Identification, Registration, Safety, Security of Migrant Worker Act ada ka amendment ka munswa haune usdam arho munswa kadon ka Interstate Migration Workmen Act jong usdam arja kharwe ka banang ya kaseng ka yakhi hati por padla pelong ain la pelong ak e ka usdam arja kharwe kani ka kren sai ba ununo nong bela wan hapo jela jugi ude bandon ki kot kisla babiang
kum ki voter ID, kum ki Aadhaar card, kum ki PAN card. Badong kami kadai kata ka police verification. Hang ni ka registration jong kene ka aku bagi kuat pendam no ya kene. Kadai bakamdon ya kata ka police verification. Ulo bar sila kuat menteri belah hangi hang ni. Uslai apa ka cyber lane ka caka buku komputer. Usi utang san pun ka ulayo ya ka check menteri hang ni. Bat hang ni kam thok sai. Ba uliu bar sila menteri hadu kanoski. Menteri shiski, menteri shibnai, menteri rubanai, menteri shisnem kam thok sai. Paling gabu ya kata ka jikeli nomor ada pipet ya ka ka an kapabni interstate migration workman act arja karway hang tu bakal sai wala da uno tray ude banyo ka permit ka batang shispa dio kendai ski ngadu ki bamunshwa hadu muntaru ki bachokhat ya kini ki meeting ane ki jingalang bat kini ki ramashdong ba per ki soba ka don kame ya ki bakin kham plate jumot shaki development ki ba per ki ba ki kletno ya ka issue jo ka jemriu kamtam ya kini ki barjela di wan hapo ka jela ka jungi ngaso banbu ya ka jingkerpat syaka darbasnam gitu ki ain ki binga don nadu ki por berswa gin pelong senam ya ki paladawan uno barjela gin pitikna wan namta ke musa namta ka noski bat unli pai hakan noski kata de gawe ka ba ngaso ban persai ya pi halor kane ka jimut jo kane ka district task force kabar pat habade bat Cameglia Safety Security Act arja khanriu kabade kata ka kentin kabla pemi thamai deka sarkar namarangi muswa gi ong ya kata ka entry point lane ka check gate namar haji ki joka online permit jungi harus namar ja khalai di pelong an ya kane ya Cameglia Safety Security Act awar ja khanriu ibu bai ya kentin ka check gate lane ka entry point hanrei ha Bunai nopra, arpoi trek, arpo, lapli yang teh arpo umling, like teknologi ka kumka facilitation center. Kata ka facilitation center, kadai banbu ya kita ki kamera lane ki yim, ki ba prepare nopo jong ki department, ka department kandon jong ka tourism, ki ba kini ki breu ki wan nabar jong ka jela, bat na bar jong kari jong ki kinyo ya ka jiptip ka basai. Baka don kata tourism information center apa kikwa manikai siya po sora kila manikai siya dauki siya molonong kikwa manikai siya morong kikwa manikai siya po downside kikwa manikai siya po layla kumta teten kata di gawe kabenta kaba birukam menbu ya jing pitip kiwan kisamla pule barang pule siya sorsilong kumar pitip kisamla pule na siya bar jok jela kajugi kaptame siya ni siya tay Thailand mengi lane ka notice ibon mai samla pule kon pule sipo ka jela ka jungi kidon ki samla pule jungi ru kile pule sipo ka jela ka jungi andre kata ka counter la bu na yaki baki tip baki wan kum ki samla pule dikila dak ji pule kin yo ban mi pat no nangne po ka jaga ka jungi marketing yo kini ki samla pule haden bakila dak ki pule lada ki baka ka anjungi ka senjor kila pun yo kam senan belum officer hang ne aku kejela jui kata ngi kuat pun pentingna iperti yang tau ki Iwan em ko wi ko prom ko au khanai phi Ivanไปคอนแบมกว่าลายสกอมคันตอมฉันแน่พลังนี่ทำเป็นบทอย่างกินหลักพา bun sen ki brum juk kli pha ki yang tăng ki khmat phom chna yi yo phayo dai กองอีวันอ่องเราเองก็เป็นผู้สูงยากรำมอต่อระบุนรายกรำเต็มเอเทียร์ดีพี่ก็กองกันนะอยากคิดวิวงานนี่นะมาแม่คิดวิ่งมาวันนี้ตะวันแอมยาวฮะแม่สเตลงามสร้างเกี่ยวกับเก่า Dah minum pedih yang pergi ke kuat ulai ni training ke boleh benai ni mata bau cina bau sains suruh. Ngak kuai amal lai. Tang hikai ni suruh ya gini perlok dewa wong. Hikai gua nongkong daga sempol desain gua ar dah hikai daga desain mana je ya kan ya sempol desain. Segini ke cek tu ram sorkar mah. Kampung dah terang la do mesin dia sikit dah kamu kuat.